yang punya Sondra Bos. Depok Ungu, Depok Ungu. Depok Lidah lagi. KKW Blogger spesial buat semuanya. Yuk Kristalian ada. Sing dua Sondra Bos. Ketemu seno ora sengaja, awal pandangan langsung terpana. Apa kian takdir sing kuasa, senok sing dari cinta pertama. Yuk Kristal ada, sing dua Sondra Bos. Bocahe ayu manis meseme, sopan tingkahe lembut omongane. Mama Bika gawe kakang minder, senok wong suki kakange lenger. Mama iki majikan dua ayu manis meseme. Majikan dua spesial. Teteh siapa? Teteh cantik. Teteh Nea, Dea, Teteh Dea, Teteh Dea, Teteh Dea. Mama Bikar, Bikar. Mama Bikar, Mama Bikar. Juga spesial buat majikan dua juga. New Kristalian ada. Mama Bikar. Siapa mama majikan dua? Majikan dua. Kakak mama embung dari kulit, bakal di bebe ya pasti diudani. Senok sing sabar, sabar dingin. Kakang sukses pasti senok dikawin. Teteh Dea, Teteh Dea, Teteh Dea, Teteh Dea, Teteh Dea cantik. Teteh Dea aja watir, nok aja melah. Kakang duduk model lanang sing gampangan. Yen wis demen siji ning ati, tapi mungkin kakang tegelnya nanti. Mama iki ayu manis meseme. Teteh pargo teh sopan tingkahe lembut omongane. Wong siji sing gawe kakang minder, senok wong suki kakange bener. Bocahe ayu manis meseme. Masih bersama New Kristalian ada, sing duwe Sondra Bos, sing adep ke wong sumur adem. Spesial juga salam hormat kembali buat Om Sony yang punya Dewek Channel. Kakang manok mengedani kulit, bakal di bebe ya pasti diudani. Senok sing sabar, sabar dingin. Kakang sukses pasti senok dikawin. Spesial juga buat majikan sekeluarga. Aja watir, nok aja melah. Kakang duduk model lanang sing gampangan. Yen wis demen siji ning ati, beli mungkin kakang tegelnya nanti. Bocahe ayu man
spesial buat semuanya. Satu kali lagi spesial juga buat yang lagi mantau live streaming Sontrabas Depok Viral. 3 boy bersama Abang Willy Jepali di sini. Kakang manok mengenadi kulit, bakabi di pepe ya pasti diudani. Senok sing sabaran dini, kakang sukses pasti senok dikawin. Ya senoknya dikawin ya. Aja watir enok aja melang, kakang kudu model lanang sing gampangan. Yen wis demen siji ningati, li mungkin kakang tegel nyanati. Bocahe ayu manis meseme, sopan tingkahe lembut omongane. Mung siji sing gawe kakang minder, senok wong suci kakange lenger. Bocahe ayu manis meseme. Terima kasih luar biasa nih kalian ada.